Ayo. Karena kitab. Ya. Lepok menang tuh. Ah, boro-boro kali wayang mah daripada pusingnya dia. Sama dapat tuh. Cah. Aing kung ka dieu ka deui ka depos teh ulah depos teh. Segala dijual orang. Oh, pokona malah Iya, segala dijual orang ya. yang ada selana Oh. lempak. Oh, gitu orang. Ya celana kotoran. Kitab. Klek. Kan orang Cina sih itu bawa kana mah tuh. Ah, teh. Itu lah gitu klek. Ai tenang baca Cina mah. Sia. Bisa lain mana bahasa Cina? Lancar. Oh, iya lancar tuh. Sia. Ya. Mana enggak. Ah, sim, são fãs, tá. Ah. Oke. Hebat kan bahasa Cina ngomong naon tanya nama nanya. Mana teh nyaman alamat. Oh, Alamat nanya. kakak. Hah? Agak Oh, emang alamat ieu Mang Odang, Kong Odang tadinya tah. Oh, Mang Heeh. Odang. Yang alamat mak. Mang Odang naon? Saya jampe. Jangan mati kunaon atuh batur jalan kitab der dengan alamat lain mang orang nanyakan alamat jualan kitab nah Oh, dengan bisa Jualan kitab. bahasa Sunda. Oh, jadi nya make ngomong bahasa naon Aku pan eta teh kumisna terus si dia teh gitu. ieu mah lain orang Cina orang Sunda mang Oh, tuh pulang-pulang tuh nya. Oh, iya mah.